watinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa kilungu kito cha Uiti muthenyani wa umuthi na ndi twithiwa twinenea uo wa kansa ya mamuthama useima munduume kana ila isikieta prostate cancer na ndi twithiwa nake ndakitari na ulani mutaalamu wa maundu makonetie uo wa kansa tunaina keva ibindani inge lakini akano sevuso yini mukethie na ndi mutho chaingi muthenyani wa umuthi tukwatiania kugwikala mitambo ni umaniwe mbeange yulwa uo wa kansa ya mamuthama useima aume kana prostate cancer. Karibu sana daktari. Asante Masi. Kwa masito ni tawa Wilson Kimanzungu. Ni daktari clinical officer na specialty ya oncology, clinical oncology na palliative care. Kana maundu ma kanza na usuve wa muwau wino wa kwikala ebinda yasa. Ni thukuma hospitali witu account wa matu level 4. Kwatania na Machakos level 5 wala bena main cancer center itu. Sawa sawa nani daktari tuyambia na kutabia musese twithiwa watu inene maundu makonetie wa kansa ya prostate kana kansa ya mamuthama useima munduume tuyambia yo kansa ni thiba ukewa me define wasia niyo thiba exactly. Kaingi muyuno wa 11 withia wenda kumanyithia mwene ndi muno kuhusu kanza ya ngai ya munduume kwa kikamba itutumia hata mwesu ya kanza ya ngai cia munduume nundu prostate ni muthemba wa ngai either system ni ya uume ya munduume kalikuwa ya yetina yumite nzia ya maumo nipo ngai isu cithasie na undu miaka ya nite na citho ciende kuyana nicho siuka either sina uwezekano otwika kanza miaka ya songa from 50s and above kwitha allocated to a system uniosi ya munduume. Na daktari lita ukieta kansa ino kanza sio ndebala cia bikeset today with ya kiini chila kieta aswa kiisi wala kinitha ive na baadhi ya sindu ilo tafiti wekwa sikuhusishwa muno na kukwatikana kwa kanza aswa isu ya munduume ya ngaisi ya munduume na kimwe kila kisiwe set today kwa oyu ni miaka undu isongete no uonga isia without no wezekano wa kwatwa ni kanza isu ya ngai ya munduume muno wabita miaka 50 kwambatianga kukuma miaka 40 ubika miaka 50 pau ni bobe na uwezekano wa kwambio kwatwa na kautu ithitwe tuikwata cases mbingi siuka kuma miaka 35 na tuwe kwa age limit ni mwithia wana na ukethia be kana be mundu ina miaka between maybe 20 na miongo isu wetadanda tu ina ugo kwa oyu kanza andwala mena kanza mingi ya ngai ya munduume mena miaka kuma 50 kuthine ulu na kuma ba 45 kwambatia miaka minini bado tuinesa itha na mundu ina kanza ya munduume. Na kanza ni itawa tutenda usembanga muno na sindu ingi sio na uwezekano kwatwa ikanza miaka tiyo iyoka kitumi kwatwa ikanza bena genetic kana betha be mundu wa kanza kwa family yenu tuonete bena ndo ingi mekwatwa kanza yurani ni families isu ya ngai ya munduume na beona baadhi ya sindu ingi singizio ila siusika niketha bethe bena kukwatwa ni kanza ya ngai ya munduume otakwithote kwika mazoezi kwitha wina uito mwingi kanela twita obesity unywi wa sigara wona strong association kuti age peke yake pena sindu isu ingi sio ndesi ya pamwe sitha siongela uwezekano wa munduume kukwatwa ni kanza isu ya ngai ya munduume. Na ni itawa kanza yo nzebala yabika ni itwa ikapoa kila kithabo etengemea yamanyika stage eba nundu kanza si stage ku kila kitu matu create more kana twenda umanithia mwene ndi muno kuhusu thinosu wa kanza niweze kwithia be kila kita wa kusiwa mapema kana kuchunguzwa mapema kana kuthianwa mapema withio uyuka kwambia ni woneka we stage cia mapema niketha withie uitiwa we wambia mapema
kanza ya munduume yamanyika tene ni itawa ne kapwa etha twakwata stage cia mapema nesu itona ikiketha itu kwikia kuscreen wa maanani na daktari wa nene undu kansa etona kana waweta kana ndithia wa kuithana cause specific ya uo wa kansa no ni cha mundu utona umana kana symptoms iba ila munduume utona kuona kama na ena kansa ya mamutha mausi ne asiabe symptom weta mundu utona ila wena sio kasi yesu ni kansa ya ngai ya munduume lakini pe sindu ila munduume abicha myaka yesu ya 50 kwambatia kwithia ngai ni ya nete no kwithia yambio nyivia nzia ya maumo kwitholo ndu naenda etha ni kwitethia takuma kana kula meta au kutwa mata aitwa mato ithia balone akasia maumo me othi kuya kwasa na maumo make mainyongo kwithia mete ko baba kubi kana kwithia no kuma kaingi wauma yekalango kwithia no kuma nundu withia maumo maingi imabingi we ni ngaisu ya mundu nundu ibinga baya store ya maumo ibikite baba pambi enzi ya maumo ila eta urethra yuka kwithia wivo yambia kwiti enzi ya maumo na kwithia mawona nyo maingi mayo maisila kwisila pattern ni ya kuma ni yambia ubandilika muno withia no kuma kaingi no kuwa maumo kidogo nundu blanda ikala kana store ya maumo ila kaingi yusuite kwithia kila kwika nota kwika kuma overflow kuni cho uma obanini kwithia umo alexis na blanda yotuwa yusuite aikala ngo kidogo haiwo kuma ingi kana maumo makwambe obita oate awe isu baadhi ya symptom ila sia mapema obyo ingi mawona nyangi mambade nundu kanza ya ngai ya munduume ni mwe kanza ila sia na mituki na maona nyuma mayuka mituki na daktari ni chao kana kansa yeta effective kwa munduume kanza ya ngai ya munduume twasia baya itha ngai sia nete ndipo maumo mesela na sindu ila sitha sina kwikathia munombe ni miuma ile isu niyo itha ibingisikite muno nundu kaingia umeasumesa obika sibitali maumo make matavita nipo wa mundu usu ni weke wa mubila nundu maumo withi imamanzi wanzia nundu bala maile kwesela ni babingana ku effect imwe ni kubinga maumo na abinga maumo withi ya maumo maibita no abikie sibitali withi ni twa manzanzia ya kumya maumo nundu mekalaba uni masioka ne tina no withi imambi yosioka kuya mbio ni maseo biawa no withi no sababisha kethia imana ngambio kuitu ikia mubila wita wa catheter ukwithia maumo mesobwa maumete kuma otwende othiana kana ngai no simba nundu wa kanza kana simba nundu wa maundu angi nundu ngai no kuimba nundu wa kuyana kwitha akutena uhusiano na kanza kuila wethe na maona nyasu kwitha you responsibility and daktari kuthiana munango asisie ngai no simba nundu wa kanza kana ngai no simba nundu wa osindu ingi outwe mubathukanisio ithia uno tomuyita ni twambomana kana nikanza kuumekethe mena wiela wethe na mawona nyasu akwasia ni mawona nyuma kanza hapana na nisi thana wimbu weneke challenge kila kitha hapo ni kwitha wimbu wa ngai cia munduume ndwitha weneke mawimbu alange kanza ile ingi sitha sina mawimbu tona ithoyona ta ile ngi tunanene ya kanza ya nundu witha ni wimbu tona wona wimbu tona kwata no ile wimbu tona report lakini yuka kwimba ona munduume ateumana esa okumana kwesela kuona maumo make mate kumondu manauma kuwimbu itha awe kuyanzine wa mwene utatona kukwata lakini pe nzela tutumia kumana kana bena wimbu na ni waweta kana munduume ni withana na mabinda maingi makuma yo mauma amena langi kana mauma ondu metha maile kawaida mauma asu mauma kaingi mailio mauma ma kawaida ila stage cia mbembe na ye kala muno nundu ya songa kanza ni songa ndi kala stage imwe ni yana na yana ni yuma kwithia yuma bunga inesu ya maumo yambia ikwatila atui make onga nila atui
ta duct ila twita seminal duct wala vesela seminal ndu sino reproductive part akana mamutha mosi ma munduume ma located area yesu ku kwithia ngalikwe kanza no yambi yengemea upande wa duct isu ni kwatile ngaliko ya muvuko wa maumo kuila ikwatilite muvuko wa maumo yambiyo yangaliko ya muvuko wa maumo no ambi kuona maumo mayuma mena thakame na nitona kwithiwa ye avoidable kana munduume no esianie na kansa ya ngai cia aume kusia kanza ya ngai cia munduume kwisia kuona binya kidogo kila kibo ni twithi tutuyendekethia kwikala wisiwa mara kwa mara withi etha yesa kwitha ivo nundu munduume miaka yake songete ndi mata kilioni kiva onetha no daktari onetha no withia uwezekano wake wo bikia bau wende yo kuongeleka ukila twitikila cia ni miaka ndu yende usonga kutengemea na maundu angi ma kana etha kwa familia yenu kwetha muwi na kanza kwithia itwendeketha cia wabikamtha miaka 45 withi iwambia kwikwa ila twita screening kana kwikala uthianwa ibinda kwa ibinda withi ila yambia mawona ni mayo kwitene no twambie kuita tene withi ni wabwa tene na uinene na munduume watu cia isi wale tothi check up ya itina wa ibinda ya nata imwe ya kanza ila serikali ikite resources ya yondini withi itweka screening na mapema nisu ya prostate nibo tukwadvocate etha miaka yabika 50 petha bena usio munango mbe withie kila mwaka no we kwa kithimo twita PSA pe kithimo tuma cia cha thakame twita prostate specific antigen tusisi levels ona kau kwitha si ulu tikile binda itha yo man shesu cancer nundu PSA level no siambata kana kwitha si ulu nundu waitumi oinge kubetha nzia isu mithemba 3 cia uthiana kana wimbu no wibo ni kanza kana ni wimbu wa muthemba ungi kwisila nzia isu imwe othima thakame tusisa kithimo kita wa PSA level cia nata pe kithimo kingi tuthima kila cha usisia okwato wimbu twisile nzia ya ni chongwa cia muumwene ndamba umana kana be wimbu lakini theta daktari twisila tuthimila ngaliko ya cho ukuthe itwewa uwimbu londo wilie na wethe ano tumane bube na uwezekano muno kana kwanana na ngaliko elo uwimbue nundu kaonga nikuketa wa prostate ketha kena sindu twita hanzone kenzone twita peripheral barani bo kanza ya prostate ikwata muno bekange keta wa transitional kutwe silangaliko yetina itwithukisia site ila ina wimbu kuthe itwa mana wimbu muno ni muthemba wa kanza kana ni ngaila sita wa cia munduume na daktari ni kwitha na maybe habits kana tabia mundu utona itha acio itona kwa thothea uguo kwa oyu eka sindu teisu twaweta cia unyua sigara kwikalote kwika mazoezi kwitha wina unene wa mwika no obesity isu no cio sindu ila sina uhusiano muno kana wasiika kana wethote usiika wethote kwika mazoezi okwikalo ute participate in activities ketha withie mwi waku ni wa la excess fat ile ite kwendeka puni bo mbenzi uma kubu ni betha utona ukwatwa apo miile pia la ni kwitha na ndeto ndisi nendo to prove kana ibo kana no bungu nini ngumana wendo kolu ni kwitha na tuya wati kutumia electronics ni kwa affect ya mawugasu isu no yethe kitumi cha kwete cancer electronics iseremite ya sindu twita radiation na radiation isi sikose ya kana ni change ya muno kwika kindu kitawa DNA mutation nundu niketha kanza yoka lengi tunaise ka cell kana ka chemchem kamwe iko ka smallest unit kamwe na niko kanda ngo yaku twita mutation kana kusenzia ulondo kathukuma ukwithe ikatwika ketha kia munomo kate uthukuma kawaidani kuka cell kwiko ketha akatono twika kanza o itu ina research ya kwa associate electronics
hata vena other forms of radiation ila sitha sikuita radiation mingi simu yona radiation lakini vena research conclusive kwa siasi na uhusiano lakini vena radiation ingi si emite wisi ndu x-ray kana machine tutumia au kuna bisa si emite ya radiation ya level yolo itona kwananga ka cell kethe no katwika cancer kokwoyu tato isu sio lakini vena enough research ya prove kana kindu kini chau sawa sawa na ndi nikwatia musese wasungiwe kulyo yune ingi twithatu yikulia kana kutumia simu kana laptops kana ila wethithia wikalite bandu bena machine sikwete radiation ni eta wa cancer na ndi kwa hoyu mbetikiletwa mbosemba ndini wa uthiumo mukuvitu icio kethia twithia twikunikila maundu makonete wa cancer ya mamutha ma useima munduume kana prostate cancer ikala mitambo nini tuciokethetie. Kalibu ngindini wa kilungu kito cha Uiti muthenyani wa mundhitu na ndakitali na olani mutaalamu wa mauma kansa kwa u kala mitambo ni musese twende kumanyithania muno ethi wawe munduume na nutusiaise muthenyani wa mundhitu ethi watu inene ya kansa ya ngai cia aume na indi isu yo topic itu muthenyani wa mundhi kanela isketa prostate cancer na twina mutaalamu wa mauma kansa kwa u ethi wawe kulyo yaku na utukulie na kana tufikie kwithi watu isomethania na kueleania yulo wa wo na undu tona kwithi wa Yesu viana na uona daktari tuyoselela balatu atila director angulia kana uoni weta we kumana na kwithiwa we kalamu no ote kwikonia na maundu ma unyanya na maybe mukauvu kana mundu akua bakuve asante nesia petha beona sindu tweta means kana misconception kana sindu wila andu mesilasia bena muthemba mithisu ya kana wekala kitendo ni kya ngono kwevinda yasa nikisia kukwatwa ni kansa ya ngai ni asio ndusu na uo ndwina enough research kana ndwikitwa tafiti wa uthibitisha kana ala mekalite ngali kwesu mena akwatwa kube ona nindi ya kwika ila sieta wa research kana uchunguzi zaidi tukombe kwa wala mena kanza tesu ya ngai tose data temane baadhi ya mwala meka la kitendo ni for long na makwatwa hukwao yube na enough kana evidence ya utosha kana wekala kitendo ni without siikite kukwatwa ngai ni kanza ya ngai ya munduume na tuisonga nambe daktari be kulyo ni kulilwe ikonete ilangu ika research ya wowo be mundu ngulile kana wowo no affect mundu muka ulamwiba kubinake kanza ya ngai ya munduume ndikwara na nundu mundu muka ndetha na ngai isu ku munduume ni witha na prostate mundu muka ndena prostate ku munduume kwitha thirikite ni kanza ya ngai ya munduume ndikwatia mutindani wake kana kibati chake na no kusiye mundu muka kwema kwata kuitaba kwitha wina ngai kanza ya ngai ya munduume kwituma mundu mukata itaba nundu ibinda ila wetha wi uitine ni sawa beo mabeo beo some effect si ukata kwitha nguvu cia kiume osio inzi na ibinda ila wathi uminoit betha beo no wezekano asi usioka nundu sitha si utwa wa nthino ibinda ila wisilite kosini ya wit iya na uwetie kana mutumia wika myaka 55 kwambata kana 60 mostly niwe withia wana risk ya kansa ya ngai cia munduume ni ithia wana effect kwake ukethia ndatona kuyanisia maybe ya maundu make ta munduume musini risk twina cia yambia 60 risk ya sali is 45 years with a at risk ya kwatwa ngai ya munduume ngistina is in fact kila kikwitha kiutuma maybe you present late tuona au miaka 65 years ni ume present for
for screening kana checkups, but kuma miaka miongo ena na tano kwambatia uwezekano wa kwatwa ni kanza esu ya ngai witha wiyulu kuunga likwesu ya kuaffect kana kwitha wina kunyibiwa ni wendi wa maundu ma kumanyana kimwe witha wiyo kwa level cia nthi. Ngai ni siende kuyana na twaise bena seminal duct isilete bawile kuwa ila sieta wa semen. Na kansa mbingi ni withia mundu ayalua yoi munduume ni walawa nundu waweta kana mabinda maingi withia ni late munduume ayuko mana kanena kansa yo wowo lakini mbingi si alasia ini alasia kansa mbingi si alasia nicho kitumiwona au waingi mayoka au present kana kwiyumelia kusiwa measele na muno kanza esu ya ngai ya munduume yibo nundu kanza esu ya ngai ya munduume nilika muno ba ibindi ni ya mwongo kuwa ingi ni moka mayalwa ni kyalia kiingi cha mwongo ba itheo na kwitha saa ingi ona mauma ithala binya nundu ni itha ite uti wa mungongo ukwithia mabindi ni mambikamite weak na meona uwezekano wa kwitungiania kwithia imabinyia na sila sitenda cia mao kwitha mena binya ona wa utembea ku it late stage kanela twita metastatic stage ni ona na ini ukana wona ni usua kwitha muwe na chalia kingi cha mwongo na ni vetha na mo ala mo kana na kansa eno sorry mundu no tono kwatwa ni uwo ukethia uwo wina guo ni wo wakwetia kansa muno ta STIs STIs sina uhusiano wowote na kukwatwa ni kansa ya ngai ya munduume kwa uba imo ala masosiani ya mundu na kansa eno matona kukania nae kansa twitwiasia kana mena strong association kana wakwatwa ni muuma STI witha uyongela uwezekano wa kuwa kwatwa ikanza ya ngai ya munduume veina ndata isu ya kupata ni tawinda kitali ni betha na maybe chemo na indi ni kwithia wana uiti wa surgery kwatiania na ni bela itha i more effective ni asia uiti wa kanza ya ngai ya munduume utengemea na stage ila ya kwatwa yibo kanza ya ngai ya munduume stage inya be stage ya mbe ila withia wekwa surgery ila ya utema na kumia ingai nundu tuita kanza ya ngai betha operation kundu kwili utengemea kulingana na stage stage 1 be operation twita ya kumia ingai withe ingai ni siatemwa siebe tabo nundu icio siitha siukwatwa ni kanza na withia isu ni atunenge level yulangu ya uiti na be operation yo ingi twika nundu kanza eno kana ngai ino ya munduume yana yutumia ila twita hormone zisova so ni kiungo kya mwikita wa testis ku testis ni si produce ya hormone twita testosterone ila ninyo yithasia ila ngai kuyana kuhusu na operation ingi ikawa ya kutila speed sia kuyana kwa kanza eno lakini isu na witha ya kanza ya present late kuhusu na another form of surgery na pe uiti kundu kwingi basi ya na surgery isu na yona elaborate malaeli ali stage kumia ingai late stage tumasia testis ya nundu iso si ukwethia ngai ya na pe uiti wa hormone itwika kindu kita hormone replacement therapy ukwithia itwatila uthukumi wa ngai hormone yes twasia ngai ino itawa testis niyo kusovia hormone twita testosterone ile kuithia ingai twika ya kansa kutunenga na isu ya hormone replacement sikita utila ulondu hormone ye thukuma kwithia ngai andi ubikiwa ni hormone itawa testosterone kwithia ndi kuyana kuhusu no itiungi so itiungi twitawa radiation for baby early stage no twike radiation na surgery na at late stage kana isi ya metastatic with ya radiotherapy you pray lord vamwe na anda isi ya hormone replacement
kana chemotherapy. Daktari utaendeete ni wawe bwichi nani wewe unatu yakana ni kwithana imwe cia radiation ile itona ku affect ikaete wa cancer yela mwitha muibebya mundu muyona hata mwitha kana bayithana risk ya kukitwa miongela nundu wa radiation iso ila tukwika radiotherapy. Radiotherapy is a form ya treatment ya cancer. Tutumia machine ciremiti ya radiation sitangetite muno cell ila sina cancer already. Ona kau ni siitia the other normal cells. Nicho newie nasia tukitao sinengane in cycles. With ya nito nenge time cell ila normal sia itwa with ya nisietha si recover. Kubetha na uwezekano okwata ila tuita secondary malignancies kana no wisi okwata no unge wa cancer engi abandu bangi kumana na Uiti uno tutumia kwa radiation. Lakini kwa vinda yu with ya kindu kila cha maana itwambe oito ula wicha wibo no lobinyi yemu nundu twaima ku radiate the problem ila ibo kwenda twa create kana tukaya muno muisioni wa kwitha wo wake wisonga nambe na beke ndo wetie ba umbeni uneni yulu wa hormonal treatment no tutabye neyo yiba sindano tutona baibu itawa munonzo landex kwa alam maybe methama thirikano wausu sindano tutona abu after every 3 months ukwithia ni wa lower kana wa ongamia uthukomi wa ila hormone treat testosterone kuma kuya Ngai no ingetwetia testis etha twi tunaumia Ngai na daktari kwa wawala mena wa cancer ya Ngai cia Munduume Uiti no mundu no aitogwesla NHIF ndini wa hospitali ta iyo thukuma cia serikali ni cia NHIF ni thito yutethecia muno kungamia Uiti wa cancer otacionthe bala ciabika ku twi kulia mwene ndi withie ni wetha katite kadi NHIF nundu Uiti tosua Ngai cia Munduume utena kadi NHIF no Uiti wi ngarama kuina kadi NHIF ni tethecia muno mosti okilungu cha miongo nana kwa yana no withie iwetha otono kwata utanatatizika muno kiumanza mbesa cia kwa ili Uiti na kwa Uiti wa uitumia NHIF ikuititha cia ndu cionthe kana be ila mipangilio specific uitawa pe mipangilio tofauti ithwa bonondu ku tuyambia ta kwika testing kana kuthiana kana witha ukwatitwo nu wa cancer beo twindu twitha tuyendeka beo tu machine tutumia kusa tissue kana biopsy niketha tu confirm ndu twathima nthakame etha yulu na twathima ila mindo twita DRE twika biopsy na ituma cia kanyama bau Ngai-ini withi twa confirm nikatutabia nundu bala batena tissue niyo confirm ya diagnosis kube tungani tutumia na twitha twi costly na titatungamewa ni NHIF na ndi nundu ona director imbia masama ituma kilio thela ya kwa Munduume olotu cia isi nundu mebwa ingine matu cia sekilungu ni kito cha Uiti ni cha wendo matabia yulu wa cancer ndeto emu kana sentence imwe wenda kuthuthia Munduume wi musini yulu wa Ngai cia kana cancer ya Ngai cia Munduume twa cia kwa Munduume wo nze twaisi ndi utengemea erangi yiba in the society abikamya kesu miongo ena ne tano etha kwa family ithe yake cousin yake kana close relative either no wa cancer ni waile kumela hospitalini withie ni tweka uchunguzi usu tukwasia wa uthima kithimo getu cia kia PSA withie twa screening tumane kana no wezekano kwa twa cancer nundu twasia kwatikana mapema itawa mapema na yobo mapema ku ali screening kwa langi na mona matena family history abika miaka miongo 5 ni waile utembelea kituo cha afya withia ni wachunguzwa sawa na ndi mube mwana kwa kuka na ndi cha muthia mundu wenda gukwata kana mundu umewenda advice yulu wa cancer muno ya Ngai cia ume ila twanene ya muthenyani wa mundi maukwata kwisila namba iba ni asia namba yakwa ni kikamba kia mabu no tumiesia ya 07 07 98 72 78 55 0798 72 78 55 ile ingine 07 11
705 858 itukwatikana sibitali ni wa matu level 4 level 5 uvikite no ukwate utethio twina branch ingi Kangundo level 4 vikite no ukomane na ataalamu asumekwe. Sawa na indi muve mwana kwako ka muthenyani wa umuthi ni kwa tietwa asomithia andu ingi yulu wo wa cancer na indi kwala mutanaelewa kana mutanavikia kwithiwa muyani wa yulu wa cancer chumwani chukite tukethiwa twinene ya yulu wa wo konetie cancer ya akakou kala mitambo nino yende ya kukwatiane na Mutongo TV tukuya ini yongwatanio ya mukamba na indi tione sa